Hello guys, my people, my brother, ndagusuje kandi nkwifurije kugubwa neza wese mu gukanda subscribe kuri YouTube channel Apr Fc. Wewe wahisemo kuduha umwanya wawe ni iby'agaciro kandi nayo mpamvu natwe tuzawema kukugezaho amakuru y'imyidagaduro mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Les amis, kuri uyu munsi twahisemo kukugezaho amateka ya ekipe ya Apr Fc, ekipe y'ubukombe mu Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange. Apr Fc ni ikipe y'umupira w'amaguru hano mu gihugu cy'u Rwanda yakoze amateka akomeye ndetse n'ibigwi ikigenderaho kugeza na n'ubu ngubu. Ibyo bigwi byayo bikaba nta yindi ekipe irabikora hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ekipe ya Apr Fc ibarizwa mu murwa mukuru w'u Rwanda, Kigali. Mu myambaro bakinana bambara umweru n'umukara. Ekipe ya Apr Fc yashinzwe mu mwaka w'1993 ishingirwa ku murindi wa byuma. Apr Fc itangira yakinwagamo n'abasirikare gusa bari bashoboye kuconga bakayifasha muri byinshi ndetse muri buri kimwe cyose ekipe yari yo yose ikenera ku isi. Iyi ekipe yabifashwagamo n'abasirikare igera igihe iranakomera kubera ishyaka ryagaragaraga mu bakinnyi bakiniraga ekipe ya Apr Fc icyo gihe. Nyuma y'amezi abiri gusa iyi ekipe ya Apr Fc ishinzwe yatangiye gusurwa n'ama-ekipe akomeye mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Apr Fc benshi ntibazibagirwa umukino ekipe yakinnye na PSD FC. Uyu mukino ukaza kurangira Apr Fc itsinze ekipe ya PSD FC ibitego 2-0. Iyi ekipe ya PSD FC nayo yabarizwaga mu Rwanda. Apr Fc ntituzibagirwa umukino we yatsinzemo ekipe ya Inkata yo mu gihugu cya Kenya ibitego 2-1. Ntabwo uwo mukino tuzibagirana mu mateka y'iyi ekipe. Nyuma yaho FPR inkotanyi yibohoreye u Rwanda, Apr Fc yatangiye gukina imikino ya gishuti n'andi ma ekipe yo mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Apr Fc nta muntu wazibagirwa umukino wa mbere no ekipe yakinnye ekipe ya Kiyovu Sport. Uyu mukino Apr yaje kuwurangiza banganyije igitego 1-1. Nta muntu wazibagirwa umukino wa mbere Apr Fc yakinnye na Mukura. Uyu mukino ukaza kurangira nawe ari igitego 1-1. Apr nta uzibagirwa umukino yatsinzwemo na Vitaro yo mu Burundi ibitego 2-1. Apr nta uzibagirwa umukino yatsinzwemo na Express yo muri Uganda ibitego 2-1. Imikino ntabwo yabonekagamo umusaruro ku buryo buhagije kuri iyi ekipe ya Apr Fc. Uko ino mikino n'ubundi ntacyo guhatanira yari ihari kuko yari imikino ya gishuti. Yari ya mikino umutoza areberaho ekipe ye, umutoza amenyeraho 11 babanzamo, umutoza amenyeraho abakinnyi agomba gukinisha, ukamenya ngo uyu mukinnyi arakina kuri ruhande, uyu ni umwataka, uyu ni umudefanseri. Yabimenyeye mu mikino ya gishuti ikomeye, umukino wa Vitaro ndetse n'umukino wa Express FC. Wumva urwego ino ekipe yari iriho, imbaraga yatangiranye nukumva ko iyi ekipe yari itangiye vuba cyane mu mwaka w'1993 ihabwa umukino wa gishuti na Vitaro FC, igahabwa umukino wa gishuti na Express, igahabwa umukino wa gishuti na Kiyovu Sport yari ikomeye cyane, igahabwa umukino wa gishuti na Mukura. Yari ikipe y'igitangaza. Ino ekipe ya Apr Fc yahabwaga imikino ya gishuti namwe mu ekipe akomeye cyane muri Afurika. Iyi ekipe yabarizwaga mu cyiciro cya kabiri. Apr Fc yatwaye igikombe cya mbere cy'amahoro mu mwaka w'1995. Nyuma yaho Apr Fc yahise yandikwa mu cyiciro cya mbere na Ferwafa. Ubu ekipe ya Apr Fc nta gikombe na kimwe yikinirwa hano mu Rwanda ndetse no mu karere kacu. Iyi kipe ya Apr Fc itaritabira, ikaba initabira n'amarushanwa ya CAF. Kipe ya Apr Fc ikaba imaze gutwara ibikombe bya shampiyona Primus National League Rwanda ibikombe 16. Igikombe cya mbere yagitwaye mu mwaka w'1995, 96 iragitwara, mu 1999 irongera iragitwara, mu 2000 iragitwara, 2001 iragitwara, 2003 Apr Fc irongera iragitwara, 2005 iragitwara, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2018, 2019, 2020 ndetse na 2021. Ekipe Apr Fc ikomeje gutwara ibikombe bya Primus National League Rwanda kugeza n'ubu ngubu ntirahagarara. Ekipe ya Apr Fc ikaba imaze gutwara igikombe cy'amahoro inshuro 13.
umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu, 96, mu bihumbi 2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2015, 2017 ndetse na 2018. Ibi bikombe bikinwa n'amakipe yo mu Rwanda gusa ekipe ya Apr Fc yatwaye. Uko Apr Fc mu mwaka w'ibihumbi 2005 yatwaye Ligue Rwanda, mu mwaka w'ibihumbi 2006 itwara Primus Christmas Cup, mu mwaka w'ibihumbi 2007 Apr Fc yegukanye Ligue Lotto Rwanda, mu mwaka w'ibihumbi 2009 Apr Fc yatwaye AK Defense for La Sport and Culture Week, inabasha gutwara Pre-Season Cup. Si mu Rwanda gusa uko ekipe ya Apr Fc yabashije kubica bigacika, yabashije kubaka igitinyiro, kuko no mu karere kacu iyo ekipe igiye guhura na Apr Fc iza yikandagira, kuko ibizika igiye guhura n'imwe mu makipe akomeye mu karere kacu dutuyemo. Apr Fc yabashije kwegukana inshuro 3 igikombe cy'amakipe Sekafa Kagame Cup, mu mwaka w'ibihumbi 2004, 2007 ndetse na 2010 irongera gitwara. Iyi ekipe ya Apr Fc ni ekipe itazibagiranwa na gato ku bakunzi b'umupira w'amaguru ndetse no ku bakunzi b'ino ekipe. Nyuma y'imyaka 7 no ekipe ya Apr Fc ishinzwe, nibwo ekipe ya Apr Fc yabashije kugera muri kimwe cya kabiri cy'imikino y'igikombe cya Afurika cy'amakipe yatwaye ibikombe mu bihugu iwayo. Aho hari mu mwaka w'ibihumbi 2003. Iyi ekipe ya Apr Fc yitabiriye amarushanwa y'igikombe cya Afurika y'amakipe yatwaye ibikombe mu bihugu iwayo. Ku nshuro ya mbere bakitabiriye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu, bari begukanye igikombe cy'amahoro. Nyamara iyi ekipe yakinaga icyiciro cya kabiri. Kuva icyo gihe na ekipe irava mu cyiciro cya kabiri itwaye igikombe cy'amahoro ngo ubundi yerekeze mu marushanwa nyafurika, aribwo ikiva mu cyiciro cya kabiri. Muhigo nta yindi ekipe yo mu Rwanda irawugeraho, nta yindi ekipe yo mu Rwanda irava mu cyiciro cya kabiri ngo ibashe guhita yerekeza mu marushanwa nyafurika, cyangwa ikabiri mu cyiciro cya kabiri igatwara igikombe cy'amahoro ikaza ijya gukina amarushanwa nyafurika, amarushanwa mpuzamahanga. Ekipe ya Apr Fc ariko yabashije kubigeraho. Ni ekipe itazibagiranwa ku bakunzi b'umupira w'amaguru ndetse no ku bakunzi b'ekipe ya Apr Fc. Hanze ibyishimo byinshi ku bakunzi bayo kugeza na n'ubu ngubu ntirarekera. Nyuma y'ibyo bigwi byose ekipe ya Apr Fc yagezeho, abayobozi bayo bifuje ko bazajya bakinisha abakinnyi bayo birereye, bityo bashyiraho ishuri ryigisha abakiri bato umupira w'amaguru, ndetse bakaniga n'andi masomo y'amashuri asanzwe, ari nako biga n'umupira, bityo bakazamuka mu ikipe nkuru, cyane ko ari nawo umusaruro babitezweho. Dore ko bitanatinze guhira ekipe ya Apr Fc, kuko ibi babitangiye mu mwaka w'ibihumbi 2009. Abanyeshuri barimo icyo gihe ubu ni nabo barimo mu ikipe nkuru, kandi bakanatanga umusaruro ndetse bakanafasha n'ikipe y'igihugu. Ekipe, buri ekipe yose ku isi iba ifite aba legend, iba ifite abakinnyi batazibagirana. muri ino ekipe baba barifashije kubaka ibigwi byayo ndetse no kubushimisha bamwe mu bafana b'ino ekipe, abakinnyi bafana b'aya ma ekipe batazibagirwa ku isi, abakinnyi baba barakoze buri kimwe kugira ekipe ibashe kugera ku byo yagezeho. Bamwe mu bakinnyi batazibagirana mu ekipe ya Apr Fc: uwa mbere Didier Bizimana, Jimmy Gatete, Bonaventure Hategekimana, Olivier Karekezi, Jimmy Maurice, Emi Desire Ndizeye, Eric Nshimiyimana, Abdul Sibomana, Almus Kadogo, Hasani Mubiru, Janot Witakenge, Patrick Mofisango Mutesa, Bubakari Saidu. Ngayo amwe mu mateka ya ekipe ya Apr Fc iherereye hano mu Rwanda. Ni ekipe yagaragaje ubuhanga bukomeye mu Rwanda ndetse no mu karere kacu dutuye. Nkurarikiye kuzakurikirana ikindi cyegeranyo kizakurikira. Ese wifuza ko tuzakugezaho amateka ya ekipe? Ese wifuza kumenya amateka y'uwe muntu?
reza minda gushimiye wese mu kudukurikirana, we wese mukanda subscribe kuri YouTube channel Olivier Fernandez, ni iby'agaciro kandi biratumotiva bikadutera gukora cyane. Ni nayo mpamvu natwe tuzahwema kukugezaho amakuru y'imyidagaduro mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Turabakunda, turabakunda, turabakunda. See you.